je naša škola. Najstarija je u gradu. A na njenom pročelju nalaze se ovi zanimljivi reljefi. Uđimo. Prvo što zapazite kada uđete u našu školu su dvije boje koje dominiraju njenim prostorom. To su narančasta i ljubičasta. A zidove školskih hodnika i učionica krase brojni učenički radovi. Škola ima 15 učionica. Informatičku učionicu, sportsku dvoranu. Ovo je naša knjižnica. Ovo je mjesto gdje često boravimo izvršavajući zadatke ovog e-twinning projekta. A na velikom školskom dvorištu nalaze se igrališta za različite sportove. Školu ne čine samo zgrade i učionice. Škola je u stvari zajednica učitelja i učenika. Pogledajmo što o školi misle učenici i učitelji. Učenici naše škole idu na razna natjecanja te sudjeluju u mnoštvo projekata. Nastavnici rade zanimljive izvannastavne aktivnosti, a učenici su isto tako i jako uspješni u sportovima. Želimo da zaista se učimo i da ovo bude škola u kojoj se pripremamo za život. Kojima želimo da se svi i učitelji i učenici u našoj školi osjećaju ugodno, slobodno, da otvoreno komuniciraju, da budemo demokratska škola. Naša škola je posebna i po tome što nastavu provodimo izvan školske zgrade. Omogućeno nam je odlaziti na izlete i druga mjesta i tako poznajemo našu domovinu i doživljavamo novo iskustvo. Posebni smo po tome što imamo veliki broj izvannastavnih aktivnosti u školi, poput novinarske družine koja radi materijale za naš digitalni list Mali Goran i koja stvara radijske emisije. U školi postoje i vrlo uspješne brojne sportske družine, postoji ekološka i video družina koje su svojim radom također prepoznatljive. Naša škola posebna je i po slobodnoj komunikaciji između učenika i učitelja. Moglo bi se reći da u njoj vlada demokratsko ozračje. Učenici slobodno izražavaju svoja mišljenja, a učitelji ih u tome podržavaju. Eto, to vam je kratka priča o našoj školi. I kao u svim pričama, nismo mogli sve spomenuti. Nadamo se da će vam se naša prezentacija svidjeti. Pozdravljamo sve e-twinning partnere. Vidimo se uskoro na online ševrljanju. Bye!